iti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon asidiran ni Magda ni Macario, nga asawa na, gapo iti kinababaero daytoy. Iti sabali abangir, madanagan da Glenda ken Bianca, gapo tawan pagbayad da, iti ababangan da asiled. At dasim ken iti panunot ni Bianca, inggagaran na tinagpadungpar iti kotse ni Macario, impanmat ni Macario iti ospital, sana impan ida iti apartment, nga babangan da. Kabayatan na, tapnumot makaadal ni Henry, nakirelasyon iti baket abalasang, nga amo na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas ana pauluan. Mananggun daway, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan ngagtartaray itay tilugan, mangrugi pay laang amag na, kabuteng kumat ano agtartaray? Ay na, kastamat bak nang dito yan. Agkasilid talaangan, tanalawa mo ti silid. Bay anta abakante ti may sa asilid? Apay, saan mo ka di akayak na agkasilid ta? Saan mat ngay ti kasta? Ngam saan ka di amay mayat? No saggay sata iti silid? Naglawa mo't ngamin. Kabutang kung samot nagmay-may sa. Loka, anya kumati kabutang mo ngay? Sa bagay. Ngam, nagasat ta. Taaddan pagyanan ta libre. Sigurado nga adda kasukat dayto eh. Agsagana ta. Naggapgapuan manen. Napan ka man nga tan nagbabae. Apay ay aday tatisang kay bagam. At adaman nga ta nga agbusingar tingiwat mo no aglalaki ak. Ay, anya ti klase matao. Di ka pulos maaawatan. Ay, may mayat no kamam tingiwat mo. Tapno natal na dito'y balay. Makauma ka. Makauma ka kunam. Ngaminton adamariknam. Masapul naktumot laang. Ay, nga rod di gayat mo inton agsakitak. Mangisang petak iti mga sikaso kanyak. Tapno saan asika akanayon. Buribur ka talaga ti ulok. Sikamot lang timang burburibur iti ulom. No intal nam kuma, o di nasaysaya at bay. Uy, kasla ka bak na nga bro. Di kutse ka pa yun amapan iti pagadalat. Rugyan nakmanan arabakan. Ay, yung kaman mo't mangkita iti karelasyon mo? Awan mo't nga rod makitak abakit abak nang. Uy, di ka tumanagari. Ang mga nukilat arumwar ni Brigida iti opisina na. Ha? Kabutang mo ka din ni commander mo? Anya ako commander ngay bagbagam. Ha? Saan mat anamandar? Tapno commander. Anya nga ron ngay ti bagak. Lover. Umapal kan samit. Ikang kanto iti kortam, loko. Ha? Ay katmang tagka nga rudan Tapno mairaw no dakmat. Aguray kamat tagdiskarte akpay. Kumusta ka na? Saan mat una yan anasakit tinadong parse? Ngam, kasano no addan to klase? Nasakit no magnaak. Imbag ata nagsaruno ti Domingo ken holiday. Ako Adain sang patungo nga adu prutas kan groceries. Umayak to ditoy no adda klase o. Itulod kayo di pagadalan. Namnamaak day taas eh. Di na ko maawagan iti, sir. Anya nga rod di kayat mo ayawag ko kan ka. Saan tamit nga agkaedad? Tapno awagan kay tinagan mo. Aqua. Amuma. Napintas ka, Bianca. Agyamanak no napintasak iti matang mo. Uray si kamat. Nataer ka. Sanak amang rabrabak. Agpay suti bagbagak. Apay, ti ko nam kadikat mang rabrabak akmat. Nataer ka mat ngagpayso. Kasla na unag ti pampanunutam, Macario. Na. Apay apati panagpanunot ko kat pagparikutam. Mas daawak ngamin, tanauli magkaita. No anya tinakan mo tanagbaliw sabot ton titigtignay mo. Mabalin ka di nga aguli magkamat.
Disturbom ti panagpampanunot ko. Mabalin ka di amaamuan, noan niya ti pampanunutam. May papan iti negosyo ti pampanunutek. No kasano nga umado ti ganansya ka. Tapno addamanen itad mo iti babaim, kasta ka di. Di mo ka di kayat amanayunan ti itad ko kan ka? Nasaya at kuma, no siyakla ang ti pangpangtadam iti kwartam. Wow! Nagado a prutas kang groceries. Nangalaam. Insangpet nila kay Makaryo. Anya nga tati kasukat dahi tingar aramida nila kay Makaryo. Nagparipirip kanya. Amok nga ayat ti kasukat ti amin. Nagparipirip kan ka? Kayat nga ro sa wanday ta, asika ti kayat na. Awan dakas na. Sigurado at tulungan nak nga agadal. Bianca, mabalin ka di ang makipagyanak lata dito apartment. Uray siya kunti para luto, para dalos kan, para laba. Masapul asaan tang agsina. Agayam ta. Jakmat kaya tiagmay-may sa dito apartment. Kasano, no ibaga na nga ag-live-in kayo? Saan ko nga ibilang a live-in? Ta saan kami mat nga agkabalay? Umaylaang dito'y apartment, no kayat na. Itulod kay di restaurant. Sakbay mapanak iti pagadalan. Huwen, tana sa papaymat. Tapno saan ka amarigatan. Ikan ka iti kwarta. Tauray ijay kantin ka amangan intol aldaw. Alas 12 ngagpaiso ti dismissal ko. At apay aramidak a homework ko. Sakbay asumroy kakmanan itang nga alauna. Iso nga rod, tapno saan ka amarigatan, ikan ka iti kwarta. Thank you, alab. Nagsingpet ka. Iso nga, ayatan ka. Kasta, ti panagayat ko kan ka. No saan ka kumanga agad-adal? Agkalay satan. Ay, ko, oray santa pa yung agkalay sa. No lakat napudno tayo titunggal may sa. Mayat daytan, lab. Wan matkit di. Ang may mayat matla ang agkalay sa. Tapno legal, ako nada. Saan ngagpada ti oras ti klase ta? Umuna ka nga agritira. Idinto ta maudiak pa iti 30 minutes. At dainted ni Makaryo kanyak akwarta. Manganta iti kantin inton aldaw. Umuna ak ijay kantin. Urayan ka. O sige, urayan nak tong harod ijay At daaramidak a homework ko. Pangururayak to kan ka. Malagip ko man nila kay Makaryo. Galante alakay. Kanayon na ka nga ikan iti kwarta. Idi inawagak iti daddy kat naragsakan. Ninayunan na tiinted na kanyak akwarta. Talaga? Makunkonsensya ak. Mairan-rano dakmoton iti kinasingpot na. Ay na, papuskulen ta tirupat na. Taagpada taan na uman itirigat. No makaturpos na, makalungaw tamatan. Adda na pintas a babaya sumrek iti kantin. Kasla marigata na magna. Kasla nasakit ti saka na. Inak man tulungan. Need help, miss? Marigatan kan samat. Saan matkit di? Ay, nasagid ngamin ti patong ko. Isa na sakit. Tulungan kang agtugaw iti asidag abakante at tugawan? Agyaman na. At dayta. At tugaw kan. Siyak ni Henry Diaz. Si kamot ni... Bianca Lico. Estudyante ka kadimat dito, Uwan. Ano ti sakam? Binangga ti may salugan. Imbag kiti kasaan nga agtartaray ti lugan. Nagragsak kayo mat ka ni Henry itay bigat iji kantin. Nagtaer a lalaki. Kan makaiayo a kasarsarita. Mas makaiayo ka di ngam nila kay Makaryo? Lakay ni Makaryo a para kanyak. Kwarta na laang ti kayat ko kankwana. Ay, makapakonsensya man. Kaasi mo't sila kay. Awan mabalin ko. Ibagbagak laang ti pudno. Di mo ko na akursonada mat ni Henry.
Ulbudak no ibagak asaan. Iso ti arapaap ko a lalaki. Baknang, nataar, natayang, kan nalaing amakirin nabat. Baknang mo't ni Makaryo Baknang ngamlakay, sa maysa, basit a tao, saan kaming agbagay. Awan mo, di bakat iti opisina na. Ni bagat mo. Ha? Kunak man no love ti awag mo kan kuana. Love ano, dumdumngag? Bakit? No saan adumdumngag? Ay, loko ka talaga. Egtal na ka man. Sikatin ang durog kanya. Kinayat mo mat. Di ko namkit di. Kayat mo mat. Ngam di mo mat masalabay. No adda kayo itirwar. Egtal na ka man. Salabayam ki din tayo jay. Bakit lang aro din? Adapay kamuro na. Ngam adu ti kwarta na iti bangko. Isong araw nga nanusak. Ay, pakasarakak mat nga ta iti uray bakit. No adula kat ti kwarta na. Timbang sakit ti malas mo bro Kabutang na ka ti matrona. Kasano kat saan ka mat agwapo. Anya? Unay mat daytan. Madlaw adi ka nakaturog Ada ka di parikot? Adamot nila kay Makaryo idirabi Ada nga paiso. Ngam ni Henry ti adday ti panunot ko. Ay, nagmayat kat kuman no ni Henry. Saan kat ani Makaryo? Ngam, mapagadal na kangatamot ni Henry. Diyan ka mo. Ngam, di ko tiyemot ti loko. Ang mga no kabailan naman. Masigurado apagad-adalan dagiti dadakkel na. Alangan mo't apati si kakat pagadalan da. Sa bagay, ngam amon, ay, nainlavakan ko na. Kastoy gayam ti agayat. Kaya't ko makita akanayon. Kunakon kat nga adda ka dito kantin, iti pagadalan. Apay ko man adda. Adda ka di masapul mo? Awan matutang ko kan ka. Tapno sigsig ka anak makita kasingiran. Ay, nakal ti utang mo kanyak. Inutang mo ti pusok. Anya? Kasano ko mati panangutang ko iti puso? Ini saan ka nakita? Nadadaan sa ti pusok. Ta saan sa amatan nga agpitik. Ngam ita, ta nakita ka. Nang rugi manan nga agpitik. Ay, agtala ka man. Kaya't mo asawan. Natay, ngam nagunga. Diya ka mo. Basta kasta ti panangiladawan ko. Nalidem ti lubong ko, no di ka makita. Diyak mata mo. No apay anaragsakak, nagsangsangot na. No kasta, agpada tayo ti marikrik na iti tunggal maysa. Nakatangad ka mat iti bubida. Ngam idi kumitaak. Awan mat uray alutiin nga makitak. Ani aya tikit kita Kanya nga tatiramidak. Nakayawanak iti maysa nagpinta sa babae. Estudyante. Nakayawan ka lang Kidayam no masabat mo. Anya? Ang kasano ni lover mo no mamuan na. Dahil tangarad. Diyak ka mo ti aramidak, Pards. Ang bak na nga taday ta babae, uno saan? Nakita nga danang itulod kan kwa na alakay. Inawagan na iti daddy. Uy. Siguro, ama na dayjay. Bak na nga no kasta. Swerte manan braw. Adda nakasagana nga agur-uray kan ka. Ang ano sa anak nga gunay. Amang ano adda makauna. Ay, nagpintas. Addaam mo kiti universidad. Nasauda kanyak, nga adda kano kanayon akasinsinnarak ni Henry iti kantin iti pagadalan. Anya, agpayso ka di dayta nga imbagam. Wan, dayta tinaidanon kanyak. Iso nga galwad ka. Saan ang mabalinda ito'y? No mapanagnagak ti amin, aglaok ti ukis kan inukisan. Anya ti aramidam. Saan ko pa'y ang maibaga ita?
ngam siyak ti tao asaan apaloko. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.